Da, oni su dobra ekipa, znači oni su redali dobro u trećoj četvrtini, i ja i Prepać smo imali neke probleme s faulom i imali su dobar šans da napravi, da ide malo ispred nas i da, nismo mogli da se vraćamo, to maksimum smo stigli na neke 9 razlike i oni su dali koš opet. Da, ali ja sam mnogo ponosan na ovu ekipu, brate. Mislim da pre ove serije niko nije očekivao da ćemo izaći do treće utakmice ovdje u Beogradu i tako da počnemo da imaju malo nervoze, znaš. Pričali smo s Andjušićem, rekli smo da je objektivno polufinala u prvoj sezoni veliki uspjeh, ali vi, igrači s toliko iskustva i ambicija, vjerovatno ste htjeli više. Sad, ako možeš ovako brzo posle utakmice, kako si zadovoljan vašom sezonom? Pa naravno, to dosta je priča i treba da budemo ponosni kako smo mi igrali u ovoj poziciji na kojoj smo bili na kraju. Dali su sam sebi šans da i dobijemo ovu seriju, ali naravno, htjeli smo da idemo u finale i da igramo do kraja i da dobijemo i osnovne titule. Kako ti je bilo da igraš pred grobarima protiv Partizana? Uvijek je atmosfera dobra, znaš, niste toliko loši prema meni kao možda protiv ostalih a stvarno meni nema veze, ako igram kući kod navijača koji napravi dobru atmosferu u gostima, uvijek je mnogo zabavno i volim to. Jel ostaješ sljedeće sezone? Da. Pa nisam znao da će da bude Euroliga i kad će da bude Euroliga za Dubai. Mislio sam da može i za godinu dana, 2, 3, možda i se desi kad se završi karijer. Ali mnogo sam srećan što imam šans da igram Euroligu i pogotovo u Dubaju. Oni su stvarno htjeli da ja dolazim tamo i da pomažem da stvarno napravimo dobru ekipu i igramo timski i mislim da smo to radili cijelu sezonu i napravili smo dobru kulturu da ekipa napreduje da idemo dalje. Pa bit će zabavno, naravno, još više ljudi ovdje u areni. Što predviđaš u finalu Laba Ligu? Partizan dobije, to je to. I ovdje i u Srpska liga.